Toqayın нәрсе, кәжәблә сарықны өйрәндек, тағын нәрсе өйрәндегіз. Әбәт Тоқайның бұл шиғырын аппайың айттымы? Бізі аппай дейлер. Ауылда тигәткәнім, нишләп аппай башқа жерде не білән. Аппай ол родной деген сөз дейді әти. Родныйым. Конечно, бізге не одыры. Иге қайтқаш, шиттәге бек көп, язда көп ауыллар яқтыра. Көктәге пар, тату йылдыз кеби дин білән фәнтыра. Бұл бірсі икісіне тең тағылимнары да бір тегіз, бірсі дінга, бірсі дин. Бұл коммунистик режимда бейт үйлап қара. Қазір болса ол табиғи әйбір, ауыл вақытта. Мына Тоқай абзым мұны yazған аннары әтінің бүтін жеген тағы бар еді Тоқай бойынша. Ол Тоқайны менен яқшы біләдір. Аннан көңілге бикләп кеттігінде ғымырның үншетен, жайсыз, оңайсыз бір минутында. Әгер янсам қаты хасырет ва қайғының минутында оқим тез-тез көңілден, ғажайып сүрә Құр'аннан. Мағанауи бір құл илан алынадыр жаннан. Аша дилден шик-шүбхалар әмін елай башлайым. Мына шушылай етіп Тоқайға мұхаббат тәрбиеләділер мәктәптә оқытушылар, дини өлешен әти. Шуның үшін мына аптырылар, сен нешек енді ол, мен дұрық мұлла болдың деп. Сөйлеген емі месена? Мына шол, мен менттан мұлла болмадым, мен кішкенеден денейдік. Біздің әти бек дени кіші дейінді. Причем тігі не дени түгіл, фанатик түгіл, разумный. Her вақытта да аның өз фикірі бар еді. Яғни, жәдетшілер юнәліші еді. Мына шуннан менің Тоқайға мұхаббат. Ғұмыр бой мен Тоқай біле яшадым. Тоқай біліңіне түгіл, Пушкин, башқалар. Анда кім? Мына Пушкин енді әткенміндір тігі вақытта. Мужайся же, пророк, стезая правда добро следуй. Люби сирот и мой Коран, дрожащие твари. Сен ойлап қаралы? Әй, пейғамбар батыр болды. Пушкин айта, ана айтмилар урыслар. Батыр бол, қалтыранған махлюққа аңлат. Стезай правда, хақ юлдан туры атла. Ятимнәрні яқла, люби сирот. И мой Коран. Ятимнәрні яқла, менің Құр'аныма болған мұхаббатымны сақла, деп Пушкин айта. Это подражание Корану. Ол вақытта подражание Корану біздің заманда ай-ай-ай табу. Бір жерде ол уақытта цензура. Бірақ сол уақыттан берлі Пушкинға, Тоқайға, нелерге. Мына шол, шоннан башланған эш ол. Мына шол, бұл эштегі мұннан 30-40 ел түгіл, мұннан 70 ел, 80 ел, 10 яш, 80 ел башланған эш. Ғымыр бойы яйва. Қоян білесің? Конечно білесің ғымыр бойы сенің бағырыңа өтіп кірсе. Мұны сөйледім бейтелі. Ана сені ұнатмайсың дейларын. Мына шошылай айтып, үремен, шол аят башыма келіп түшті. Шол сәбәп спаслес қалған 10 кіші. Менің бек көп ол Аллахның рахметі илан ишен қалған. Сіз нешенші тапқыр тәқдим етілесіз? Үшінші мәртебе. Екі мәртебе никак не разберутся. Здесь сөз бара Тоқай, Пушкин ижатында Құр'ан хаңнары. Премия государственный. Татарстан есть государство. Татарстан есть государство в составе России. А государство отделено от религии. Вот там это... Дәүләттән дин айырылған. Әтігінде кандидатлар бір орынға 10 кіші. Қайда не дипломия хабар чырайлары қалдыралар. Давай разберемся пока еще там. Бұсында мененде бәк шушларыны біліп, аңлап, баштауық аларға нелер yazып, не знаю, өтәмі жоқ нансын, мен білмейм. Валакин бұл неге мені, мен айталар, сен хазірет не сәбәплі бересің? Сен Алла, мен айтам шулай, мен айтам яшым 90, ғымырым ұзған, мен бір нәрсе де керекмей. Мен айтам мен тұрам,
Гомер бойы bir bölmeli kvartirda biyim bilen tırdık, ana biyim benim. Bek batır beyt ha? Ha biyim bek. Kışaklanışıp duymidirik, merhume bile. Ay mola yaratadır yıkşaklağını, öyleydi indi. Atalaşırga bu yüzden o. Mına şuşlaytıp, Ne için takdim etkenliğinizge cevap vermediniz? Kadir birem. Şu cevap buna vereyim de onlara min aytılar. Alo. Rayev namazga kil bağırım mında kişi bir köprüsü söyleşe almayayım. Kil yeme. Maksat 6 kitap yazılgan. Kitaplar birsinden birisi cemiyet tarafından hoplangan. Ana işte birisi yaptı. Allah lan. İlk sıngısın ana yeşilin. Buna sıngısın İdil Pres bastı. Değil mi? Buna bu kitapını yazdım. Min turdan turu 20 yıl. Bu bit nauka religiya. Buna şu kitaptağı bulgan ilimlerini jadid usulü bilen balalarını mektepte, ılılarını meşitte terbiye kılıp için. Bir nesi de mine gerekmiyor. Benim prinsibi gayvet. Men zarplata almayayım, prinsipiyelini almayayım. Ne işin almayayım? Maddi din boyunca maddi dünya kişisi bay bulsamında günah yok. Anda aytılar var min timir bay. Maşet betom sahabeler bilesin mi peygamberinin nindi bay bulganlar şeşleriniz ürertir. Yani minde danlılar var. Maddi dünya kişisi bay bulsa günah yok. Mine din kişisi bay bulsa amelil şeytani feştenibuh lagallakum tuhlikun. Bu şeytan bulur diye. Din kişisi bay bulur gati iş tügül. Ol en yarlı kişiler derecesinden ezgine ungay bulsa yarayı. Dinlerinin bütün halaketinin tüp sebebi din kişilerinin dünya malına birliğinde. Peygamberinin hadisi var. Sen bir mulla degen söz yok nide. Bir kişiye bir bulun altın körsetsen, ol altın kapşığına tuturur, ikinci bulundağı altınını görür de şunu sorar diye. Aktık çıktı, ol anlar diye. Kapşığına tufraktan başka tuturur, emeli bulmaz diye. Şolay bulgaç din kişisi akşağa birilerge tiyiş tügül. Bir bölmeli kvartirada tırdık abi bile Allah'a şükür. Ehli de tıram, bir bölmede tıram. Zarplata almayayım. Şunun için öteki beylemekşi bular Hazret tembel şey deyin gidiyor. No dadut yakın işi yapalım şu. No опять bizde var 30'dan da 35 bala var yetimler. Ataları Afgan'da, Şişne'de, İnguşetiye, Kabardino-Balkariya, Tatarstan'da banditler tarafından ötülgen yetim balalar var. Buna şu balalarını Safarov, Hakorin, biz onlardan bile şuşlay ditəbiz. Onlar turunda, onlarga neler alıp birəbiz, kiyimler, patfiller, qaysı bala bir ağır halde bulganlarını akşalata yardım etip, no şularga da biz de kuşulabız. Eğer de bolsa, bizden meşitte sadaka yok, bu da sadaka yaşıgıtıra, no sadaka soluş yok. Benim bir kişiye de sadaka salığız deyip etkenim de yok. Buna şul sebep ben Tokay Premier'ine bir gaviladım. Bir söz bilen etkende bana akşada gerek mi, bakşada gerek mi, bukşada gerek mi, bana gerek yazgan kitaplarının bütün işlerinin bugünkü fanatikler dünyasında bendelerinin bağrına girerge hem şu sebeple cemiyetini cahillikten kutkarırga. Nikaki birinde полиция, милиция, войска не могут fanatizmle bitir almıyorlar. Ana fakat an yolu bilen yine bitirip bula. Din ol vicdan, fen ol an.
Fakat şul vakittagına kaşan vicdan, akıl bilen birgeleşse, şul vakittagına kişi gafillikten uyanır, şul vakittagına Pushkin etmişli, товарищ Вер, зайдет она, звезда пленительного счастья, и korrupsiya, vicdansızlık, aldauluk, 7-8 buldu bitinde, gubernator bandit bitinde, karar zayla. Yani utburti, şinçikin, Solovyov, Naristovay bilen. Bit bular, bana şu vakittagına, eğer de kişi dinni fenne birge ileneyken, ol vakitta ol özü anlav saadetine girişe. Bana min kim? Min malay, ikinci klasta okuşu, kim min? Min tire organizm, benim behesap köp avzalarım var, benim kolum var, ağzım var, ayaklarım var, benim işte yüreğim var, benim aşkazanı sistemim var, benim solav sistemim, benim aytigende sistemalardan dişatık bit. Mına şundan min tıram iken. Ama min neşik dünyaya kelgenmin? Ne sebep? Embriyon ana karnında. Bizge Amerika'da kürsüttüler embriyonunu, biz jıladık anda. Bizde bit davay hatun münasebeti. Erden siz indi kişkine kiştігіл spermatozoid, ırlıklaşına. Siz көрсәгез, бына шушы влагалище дейме, ул какой-нибудь 3-4 сантиметр ара, шунда меңләгән сперма. Siz көрсәгез, аларның тырышканын. Менә, понимаете, менә булай тырышалар шушы. Шунда шушы меңләгән спермалар шушы кислый средада погибает. Менә шунда birsi, ikisi kelip yabışa analık nigah karınga. Siz bilesiz yani işik yabışkanın. Oturmasa mına kıyrıkları bilen bulay jılarlık jit hoşit. Bunda yatsiklet kitile, ikisi birleşeler. İkisi birleşeler de yaralgı barlıkka kite, yaralgıdan embriyon. Buna şularını şol rəvişdə bolalarga yetkirsən, ol özün anlav saadetine irişe. Özün anlıyor. Min kim? Оказывается, əminə bu, aytik fizika, bu alimin biyologiya deyimiz. Fizika, metod söylegenmidir men özüňanda, hatırыңdamı? Данный шкала, данный класс, данный тема, данный предмет. Fizika, bu elektrik toğunun tertiplerinin hareketin bulduruşu kim? Min özüm mü? Mulla mı? Yok. Значит, arxirey mi? Mufti mi? Şaymi mi? Yok bit. Значит, bunu bulduruşu kuvvet kişi var. Avol dinde etken, Tebarakellezi biyedihil mulku ve ala kulli şeyin kadir deyip etken. Mına şuşlay itip bala, şuşunu usvayt itse, özün anlav saadetine irişe. To есть, mına bitmin, neden özüm oylap tavba etmeyim, özümüzün semya, özümüzün avul misalında eten bit. Kak biz tertipli bulgan, bizde kıyniları etitip. Lakin biz ata-anaga nindi toğraydık. Nindi toğraydık sovetskiy vlast. Bizden avulda ayrılışlar yok idi, sögüşü yok idi, bir urlav yok idi, bizde kapkabiklav yok idi, bizde hayvan kaytmasa kaygırı yok idi. Yok idi çünkü bizden avul tolusu bilen jadid idi. Jadidni bizge ornaştırıcı Mirzada Hazret nasihi idi. Ol okugan mına şu Toqaylar zaman.